Tako smo i rekli, najstarija knjižara, a u njoj radi najstariji bugojanski knjižar Džemo, kojega zna Miha koliko decenija. Ovo je jedino mjesto u našem gradu gdje se može, pored aktuelnih stranih knjiga, mogu naći i naše lokalne bugojanske knjige i pisci. Tako da je ovo maksuzija, što se kaže, za književnost u Bugojnu.